Kei te whakapaukaha a Hone Harawira kia noho tonu a ia ki roto i te ropu Tōrangapū Māori. Ahakoa kāore ona hoa pāremata i te pirangi ki a ia. Ko te tikanga ia kia tau tēnei take hei e nei a rangi whakatānei, engari i te ahua nei, ka roa ke atu i tērā. Tērā, ahakoa kua toru wiki kē tēnei kaupapa e tā keka ana ki te motu, kua wahangu i naia nei. I don't intend to make a media circus out of the ongoing nature of where we're going with this stuff now. E whāhaura te roa o te hui, he hui hoki e mōhio whānui tia, kārea Hone Harawira i te rata. Ko tana whakapai, he ture Pākehā kē. I said in there that I disagree with this process, but I'm comfortable with where we've gotten to. I nā te pātai, mēnā i huri kē te tai o te hui ki tā Hone Harawira e hia ana. Ko nei hoki tāna hia mai rāno. Ko whakai mātou kia hiki tia i tēnei wā. Kia tae e au te hoki ki te taitokerau kōrero atu ki ōku iwi. It's a matter of courtesy that we actually give Te Taitokerau the option to actually meet and hear the outcome of the kōrero from Hone. That's for the party to make that decision, and they've made it, and we won't be speaking to the media any further about it. Ahakoa kai te hui te kauni hera o te Pāti Māori i ngā rā whakatā e tū mai nei, e kore rātau mo te kōrero mo tēnei take. Te rā pēr kai runga tonu i ngā ngutu o te māngai mo te taitokerau, te kōrero whakamutunga.